Balai ke jing sakano yang ne referee ba ula tu hak ne jelekai ke round 16 ke Egypt Persia ya ka Argentina. Hane ka benta ne Frances ke jing sakano ya uba. Lalu tu halor kan ne ka jing lekai. Lalu saliang ka Argentina. Hak na ka jing kren uhat ko chung ka jam. Kineu ba per ki pejbini ahal kan ne ka long ba ule u referee ba disqualify no ya ne gol chung ka Egypt ka Baltiam. But katu kan ne ki kren ba kat kum ki rule chung ka list Premier League ne chung ka La Liga kinam na chu ba disqualify ya gol kembali ya artho ne apa tam sken ba katu kan ne ki fall ba ka deban ai ule referee ukram ai ya kan ne banta ka jing tho ka long ba bun lada ka Argentina ka job ka lanti ka bom hok hakan ne jel ka Rustin percaya ka Egypt tang kotar final kalali payeng no ka Argentina dari ka hoki kan sa besar lada ka job juga Switzerland kamut ka jing letu kamdon lekai pas ka Egypt ro to ne pejno ke program ke ban sa lekai sibet setengahnya ka Marco pat ka France bor teli kiri kilo ngapa fan bor ha kini kejing lekai ka Fran kadana kulian Mbappe pembala kemat la jongkari badu hakimi ni alam ya ka Marco kan kalau ngabai tanat ha kejing lekai sibet kejing lekai ka Fran bat ka Marco hausna marjar par ka Marco bat ka Fran kendu ha kasimi final bat ka Marco ka saremno ha ka Fran la arlan gol nrep dostam adar penrepan hato ka Marco ka lan em ban lim de ban rivan jaka Fran hakan ni ka quarter final ne World Cup ajar pun Rio bat ka Fran ru hato ka lan em ban pelim jaka Marco jak basuk hakan ni ka jilikai quarter final tak kini prolog Frejibun subha ban like ban share lam ya kan ka video juga bat ini page lu yang di football substansinya yang nak support Marco ni kaya lan ya ka Fran